daw na kaliang kajongi. Naduk isnang ibalalain. Ila persang manpenbor. Bangin penkelano. Ya kaan. Dan ingin ya dah. Ya keriti ke dostur kajongi. Da ukulam banyak ubasay. Lembah kiaan ki kanun kibabiang. Mentakas ni ngai ka ruling jong ka High Court badan borom bala scrap no ya kutu notification badan kam sirul try bala pen mi ka Garo Hills Autonomous District Council kini paro ki jingja teng kumengyong kai ka bala jia po Garo nimlawan lan hapno ya kinong yalam ki balalet ki bamensua ki bala yo ban bad ya ka bor sinsaram te po Garo Hills. Whatever has happened in Garo Hills, we cannot deny. We have to put a blame on our past leaders, our legislators who have been authorized to make law in the Garo Hills Autonomous District Council. They have failed to protect the Garo community through an act. Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills, we need a very clear protection by law. And just to elaborate, taman penisay kinyan, ka Constitution of District Council Rule 1951, nakang ikwa panhyada, ya ka Jaintia, ya ka Khasi, ya ka Garo, nakajinsya tuklar. Jogi kibamdi kirulum, hanya po District Council, ngihaban penkala, ya ka nika ID rule ka basis pa arbupra, so para 1 ba so para 3. But kadai kakam kabasuk nakabasuk tang badle. Ya kamang akren nakapor sa kapor. It is high time that all the 3 district council will bring amendment to the 128 AD rule sub para 1 and sub para 3. And if this is done, I guarantee you, nobody can put a finger or try to encroach into the district council. So therefore, today, let it be the day that as a community, we demand from the state government, especially from the district council, to bring immediate amendment to the 128 AD rule and to bring a special protection to the walls of the 3 district council. Nagalang ko jonging ay kublay, ya ka komso. Kabla bo ikini kajilang namar pun kajat benriu haban bo ikini kajilang namar ting niap pun kam nakajong nakajong kajinge nyepe niaklet no pada kajinge jong ka community ya jinge ko jong kajat benriu niap pun wasarut nakadang wa kublay kerpang yo kamso kabla khot ya kini kajilang kenang ma mangi iway piway nin kindik benriu Namar ni mentakas ni kita pelaan pelong yang kini kejialang hang ni buat peran. Ni dia pentingna bahaden sanspas namru mangi ke belong try. Ni dia menyo yang kini kahok. Ni dia menut ban pelong kini kejialang. Ni dia mensyahir cuma ni mensyak ban pendobor. Tang ni kintin nak play pi barok berapa ilang, play unkur kulang yang i barok. Terus pun. Tulisibun ba Thomas si Jingkran Jongpi meneng along baik kembali kelia lasna daki lightly ki kamera jong kawe ke yen kala pro lani la kemding lanang ini husiar kading kesawan lagi ar kamera mano batang illegal aliens kumno banyak khun persya ya kata kading kajing keli kalang kumno banyak khun persya ya kata kading balaklang hakawai ke kamera kajubab gidak siok mentan cibang na uway samarang ba Thomas pasa dongkam ban aman ya kata ka edirun kata kabot kading kanlip number 2 ban penlip ya kading kalang banging laju perta kay kata kadai ka ILP kini ki artli kini ki fire extinguisher
Lana kita kibor ban pyllip ya kading kabelah kelang hagawe neki kamera. Parari kaji teli kamera ban kot amda segi. Ngidam dai ban pani kaji teli jongi nang ne sakmat.